Reka nongere mbifurize gukomeza kugira ibihe byiza nshuti bakunzi ba Sport Galaxy Rwanda, nizere ko mumeze neza cyane nk'ibisanzwe. N'amakuru y'imikino abagezweho hano kuri Sport Galaxy Rwanda. Tubazane amakuru menshi cyane kabisa, tubazane ubwino bwinshi cyane. Twababwiye ko Sport Galaxy Rwanda we are the best in breaking sports update kabisa, na handi wadusanga. We are the best YouTube channel mu kubagezaho amakuru y'imikino abagezweho ya transferi, cyane iyo tugeze noneho ku ikipe ya APR Football Club. Dusya tutanzitse kabisa, amakuru yaya bari menshi cyane, tumena hanze imiriro myinshi cyane abakunzi bayo, mukizihirwa kabisa, abanyamukandagira muri benshi cyane. Iyi kipe rero imaze no kwerekana cyane ku bakunzi bayo, ngiye mbashimira cyane. Mubanze kwanza mwakire congratulations zivuye kuri ngiye kwera ko muri uyu mwaka ushize ubwa APR yegukana igikombe cha championnat cyayo cya 22 ira sezo. Abakunzi b'ikipe ya APR mwerekanye ko muri benshi kandi mukunda ikipe ya APR, ndetse gufana atari ibintu mwize vuba, ari ibintu bisanganywe musanzwe mwifitemo muri rusange. Ubwo rero kugeza ubu ngo navuga ko abakunzi b'ikipe ya APR nabo ebana basigaye barabyutse kabisa, bafite ububyutse. Ubwo rero bakomerezaho ngaho kabisa. Niyo mpamvu rero uko mwese mukunda ikipe ya APR mukamwara kanze subscribe hano kuri Sport Galaxy Rwanda, ndaje ngo mbagezeho amakuru ya transferi akomeje kuvugwa muri iyi kipe. Abenshi nababajije ikibazo muri community yanjye kuri YouTube ya Sport Galaxy Rwanda, mbabaze ni muri APR Football Club ni iyihe transferi, niwe mukinnyi mukeneye kumenya ibye na APR Football Club aho bigeze. Ubwo birumvikana n'ibiganiro kugira ngo asinyire ikipe abe yaza kabisa yiyongera mu bakinnyi ikipe imaze kwibikaho. Abenshi mwashimye, mwambwiye ko mbagezaho witwa Abdoulaye Jules Keita. Uyu ni umunyagine Conakry, niwe nje rero ngo tuganire rero mu gihe imirikato yo mu Rwanda, isoko ry'igura n'igurisha rigikomeje. Ikipe ya APR Football Club bimeze gute ku bakinnyi bayo bashasha ndetse nabo yamaze kwibikaho muri rusange? Ubwo rero transfer ndazifite muri APR. It's better ko ukanda subscribe byonyine ubundi ugatuza ukagena umenya umukinnyi ukunda. Nagenda mbavunguraho gake. Uyu munsi rongeye kubavungurira kuwitwa Abdoulaye Jules Keita. Agaseke ke kari gapfundikiye nkafite, ngiye kukabapfundurira muri kano kanya. Murajya hehe ko naje icyo bigusaba we nuko dutangirana ugasozana natwe, hanyuma ukabasha gusobanukirwa muri rusange. So hanyuma rero dutangira, reka dutangire muri buryo munyemerere. Duhere kuri uyu musore Abdoulaye Jules Keita, n'umunyagine Conakry, afite imyaka 26 kuko yavutse muri 1998. Hanyuma iyo video muri kuyamureba no highlight ndetse n'amafoto ye muri rusange nagiye nifashisha kugira ngo mukomeze kugenda muryoherwa. Murabona amacenga menshi, kari umusore ufite speed, aranyarutse cyane. Ubwo rero uyu musore Abdoulaye Jules Keita apima 1 na santimetero 68. Uyu mukinnyi nkurikije profile afite bijyanye n'amakipe nabonye yanyuzemo, na nubu ikipe ya APR Football Club navuga ko iraba ikoze deal nziza cyane. Numwe mu basore banyuze mu makipe agiye atandukanye ku mugane w'Iburayi, harimo mu gihugu cy'Ubufaransa cyane yabaye mu makipe abiri agerageza gukomera, harimo ikipe ya Racing Club de Rennes cyangwa se Rennes murayizo mu Bufaransa. Yanyuze kandi muri Dijon, nayo niyo mu gihugu cy'Ubufaransa. Nyirango ayo makipe murayazi cyane, yarayakiniye. Gusi aheruka muri Rennes, ariko kubera ibibazo bigiye bitandukanye yagiranye n'iyi kipe, aherutse kwivamo umwaka ushize nibwo yayivuyemo. Muri sezo ya 2021-2022 nibwo yavuye mu gihugu cy'Ubufaransa agaruka iwabo muri Guinée Conakry, akinira ikipe ya AS Karum cyangwa se Association Sportive du Karum, niyo abarizwamo kugeza ubu ngubu. Igituma rero uyu musore ataraza mu ikipe ya APR Football Club, ariko ibiganiro bye ni ikipe byamaze kuba abishyirwaho akadomo. Igisigaye amakuru namenye nuko banamaye n'itike already arayifite,
igisigaye nuko ikiri kubitinza igitinzi idiru nuko ari umusore nyine iwabo muri Guinea Conakry. Shampiyona yabo y'ikiciro cya mbere irakomeje, Guinea League A, ngira ngo muri kugenda mubibona nyine kuri iyo tablo. Ikipe rero ya AS Kalumu imikino ngira ngo hasigaye imikino 4 nimba atari ibiri gutyo. Muno muri weekend ishize barakinaga ndetse banitwara neza, batsinda ibitego 3-1. Ikipe yitwa nabonye yitwa Hafia, ni ikipe nabonye yitwa Hafia, Sporting Club de Hafia, bayitsinze ibitego 3-1 ndetse uyu musore Abdoulaye Jules Keita yaje kuba abona igitego kimwe. Urumva yatsinzemo igitego, nabonye yagitsinze ku munota wa 68. Ni umusore ukina iminota 90 yose muri iyi kipe ya AS Kalumu. Asimburwa ngira ngo nkuko abakinnyi wenda bashobora gusimburwa bitewe n'umutoza, ariko akenshi iminota 90 y'umusore arayikina yose uko yakabaye kuko n'umwe mu basore beza cyane. So Jules Keita rero APR yaganiye nawe, ibiganiro barabyemeranwa. Ni umusore bivugwa ko ashobora gutangwaho ibihumbi 64 gutyo, 64,65 urumva by'idolari, urumva, hanyuma akazajya ahembwa ibihumbi 4,500, ibihumbi 4,500 by'idolari nk'umushahara we ku kwezi. Abdoulaye Jules Keita nta gihindutse nuko ibyo muri APR Football Club bimeze. Aba scout baganiriye n'uyu musore ndetse ngo ko ibintu byamaze gutungana, biravuga ko batakiri no muri iki gihugu cya Guinea, urumva, ahubwo gatoya bibereye muri hariya muri Tanzania kuganira n'umusore Gift Fred nyine nawe n'undi APR Football Club yifuza. Nawe ndaza kumubabwira ibye muri rusange muri video iri buze mu masaha ari imbere. Icyo usabwa ni uko uri kumwe natwe hano kuri Sport Galaxy Rwanda warakanze subscribe. Uyu musore Abdoulaye Jules Keita yanyuze no muri Bulgaria mu ikipe yitwa CSKA Sofia, ndetse ayikinira imikino 35 atsinda ibitego 14 byose. Urumva akina nk'umuwinga, icyo wamenya ni umuwinga, ariko nanone ashobora no kwifashishwa nka rutahizamu. Oya, akina nk'umuwinga ariko nanone ashobora kwifashwa nk'umukinnyi babandi bakina mu bitugu bya rutahizamu ba nimero 10 nyine. Urumva yitwa Abdoulaye Jules Keita rero nuko ibintu bimeze. Ikipe ya APR Football Club navuga ko iyi deal ari nziza cyane kuri uyu musore. Ikindi nakubwira ko kugeza ubu ikipe muri shampiyona ya Guinea Conakry, ikipe ye ya AS Kalumu, nyuma yuko yitwaye neza muri weekend ishize igatsinda umukino wayo, amanota 3 babonye yabafashije kuzamuka kuri table, bava ku mwanya wa 5 bariho baza ku mwanya wa 4, baza ku mwanya wa 4, urumva, baza ku mwanya wa 4 aho bafite nyine amanota 43 yango muri kugenda mubibona nyine kuri iyo taburo. Navuga ko rero nyine ni ikipe ku mwanya wa 4 ntabwo ari umwanya mubi, bari guhatana cyane ngo barebe kuko ni ikipe isanzwe ikomeye. Iriya kipe iri ku mwanya wa mbere yitwa Hafia, ntabwo ariyo batsinze, harimo za hafi ebyiri, nayo irakomeye cyane, ariko ni ikipe ibyabaciye muri humye. Ariko AS Kalumu bari gukora ngo barebe ko byibuze basoreza nko ku mwanya wa 2 kuko imikino 3 isigaye kwa ngo shampiyona irangire biragoye ko wenda baba bakoze ibyo bintu byose n'ibyo bitangaza bakaba bakegukana igikombe. Kereka yo mayikipe ari imbere aramutse atsinzwe. Ubwo rero kuba shampiyona yaho igikomeje Guinea Conakry, murabizi ko nandi mashampiyona gikomeza, za Misiri zirimo zirakina, urumva. Ubwo rero biravu no muri Afrika y'Epfo yewe. Ubwo rero ikipe ya APR Football Club biramutegereje ubwo shampiyona yabo izaba irangiye muri rusange. Abdoulaye Jules Keita, umusore ariko wanyuze muri, ngira ngo namwe muri kugera mubyibona, nimba yaranyuze mu Bufaransa agajya muri za Bulgaria mu makipe akomeye nk'aya ngaye, azabafasha byinshi cyane. Ubwo rero APR Football Club birasa nkaho noneho
umwanya w'ubusatirizi isozanyije na uzayisozanyije nawo kuko irahita isa nk'ifunga isoko kuri ba rutahizamu ndetse n'abakina imbere cyane nyine ubona ko igice cy'imbere kuri APR yafite abakinnyi kabisa bifuzwaga muri rusange kugira ngo ibe secured kabisa bimeze neza cyane kuko kugira Jules Keita imbere ubwo ndavuga uruhande rw'imbere ukaba ufitemo ba Victor Mbawoma ukagira ba Lamptey ukagira ba Mamadusi ukaba ufite Chidie Berenu Odobo ukaba ufitemo Godwin Odibo ntabwo navuga ko n'abamugisha Gilbert ntabwo navuga ko muri rusange ni full package pe naramuka hageze ikibazo cy'igihe ni shampiyona yabo itararangira umva niyaza shampiyona itararangira rero Jules Keita nuko ibintu bimeze abantu mwifuzaga kumenya ibye muri rusange kuri uyu musore Jules Keita so ubwo rero ubwo andi makuru arakomeza kugenda avugwa kuri uyu musore turaza kugenda dukomeza kubabariza muri rusange tugenda tubinjiramo muri rusange tubazaniriza ndani kuri uyu musore gusa muri kano kanya this moment naba mbahaye kuri ayo makuru nuko uyu musore shampiyona yabirakomeje muhumure no musore bigano na APR byamaze gucamo APR murabizi ko itagitangaza ibintu hakiri kare irabanza ikabitwaza gake gake kuba shampiyona ikomeje ntabwo bahita batangaza ngo ni umukinnyi wacu yererere gutya n'ibiki ariko nuko bamaze kuba bumvikana nawe muri rusange uyu munyagwine Conakry w'imyaka 26 so ubwo rero ndumva ari ibyo ngibyo rero mukomeze kugira ibihe byiza kandi tubashimire ko twari turi kumwe namwe muri kano kanya ibyiza nababwira ko bikiri imbere hano kuri Sport Galaxy Rwanda ngira ngo abamaze gukanda subscribe byo bo mwebwe mumaze kubimenya nawe utarakanda subscribe ro nyamureka kanda subscribe ufyondaho hanyuma tujye tubana muri rusange makuru abakomeje kugenda avugwa umunota ku wundi amakuru ya transfer yarakomeje muri video ziri imbere nimuze gucikwa turaza kubahereza nandi agezweho y'abakinyi bamaze kumvikana ku kigero cyo hejuru cyane guhera kuri 80% bombi bumvikanye n'ikipe ya APR ndetse n'imyitozo yayiri buze kubikora uyu munsi ku isaha y'isa 9 turaza kuyibagezaho nimuze gucikwa murumva ko ibyiza ari byinshi iyi ni Sport Galaxy Rwanda kanda subscribe